Tamuina, Sompa 93.1 FM, so a cray more baby abefiano, and a pay a Cassian sentinel, edgy baby, and some Suano Peno, a dozen person, also for a Casson and Tutia, or the Atuga, say Abane yen tutia. Afi enko godie na ye inflation ye mabono na namahamu chichemu bedunumu a omo ehwe ne mokrase ebete ede abafom sikakra bia bata Bank of Ghana mpanimfo chese nipa binumu honomu a chese check no omo etwocho no rough saa wabra kapre na account mu na ochochro check no ede ama manfo no ntino omo atwesa nkrofo ne nyina so ene dom kuma wo mrasbe gefiem esoso ekasa ambulance ya mampani na nadu danko akufo do kokraye ebegu omayimu no omo chese se kufodo yebu no so no susu na eja omo ebo kro no wo mu ntimi nkyire omo edi nkyiremu ababusua weni afoforo pi no a na yakekesi ani ababia wo biara no pay ye bana ye de ababesumwo ye de asede ma OCP fertilizers asagrasa papa ye de peti yemfudi so na so do so eno no de wudo bia say ye bro say ye mo say ye nto say ye moko say ye jene say ye bagire na wudua ebusia unya OCP fertilizers na de pete so a eso do so e de amounts ase no ye kuma bi se mensa ye mo a ke so de pete so no ene se ote moto na wote naka bebre ye befu a ye OCP NPK 15 and the OCP NPK 10-20-10 wo dwaso a hey nya bi ne fa pete wo fudie no so no se eso do so de ma baby a ye tonto agrochemicals ne ma nyina eso so e wo Ghana for nam obenya bi ato fresh 055590 9437 0555909437 and at 0555909433 na anyone more enim komo omo enebo echidom eboya donti ama ye vima no pe bia wo bia no yetimi abane aba besumwo yenye bread na fe nsam no ne mobrodo ntwo yenko na yenko tutu na srene abasa emfa emmamo Edemo Shasie ede Afrisi Kasemo na emraspe adwani a wo mraspe gefie dese a wo karaga baton pesia so ya ono akro na sa so yeswafo a o wesi kasem no ntutu yeso Dr. Mohammed Amin Adams no wo kire se ewom so omani mu aye dene ewom si yeto aye nto ewom se ne mabo peja na peja de na so ban no enai ogusu a wo ye ntutu ye de ne megu akwam se be na afipa yenko na wie ye ne yenko di bronya de na eniema boda fom ema inflation no ene na mohamu chichemu bedunumu a ebema Ghana for ye ho ahare yen ode san summit to jawabra aban ahyehye dwumade bia omo atudin se town hall meeting a omo eye ne manta mahudo mu a we ekoso ewo enkrapompre mantam no ne Ghana ma de hye kasa epa Ghana for nyina achew se nye boapaye se aban betena se am omani ma ye nwensen se maso ne mum eye ntotia ode gu akwam na abroso afi enko na wie ye nkodi bronyade na we call it inflation. Inflation, the rate of inflation, headline inflation, in 2015 was 17.7%. In 2016, it came to 15.4%. 17.7 in 2015, 15.4 in 2016. In 2027, when we took government, inflation came down further to 11.8%. The year after, 2018, it became a single-digit inflation. Single-digit inflation in 2018 at 9.4%. Again, in 2019, we had a single-digit inflation of 7.9%. 2 consecutive years, the longest period a government has recorded a single-digit inflation. Observe to where I am Raswe Jenny or Woman Raswe Fima this year war a karaga baton persia so no acrona sasu ye swafwa or so may yesika samnon and tutu so Dr. Mohammed Amin Adamena yete in Kenya town hall meeting a course one crapumpedemantum na oboponi maso de echraman signo yet was ye gusua at the more ewusika samnon and tutu mo no may yesika crabby about Bank of Ghana penning for and HSC unipeku bi on moi kesomuna agisomo peno asa se pen inside pa or betro check no rough sa wabra capre
beso so na account mu na ochro check de mama nsan no mo chese sa de no so etomra tiamra sa nipa sankrofo no a omo etedi se adwuma ne nei omo ede asotwe akọ ede amawunum Bank of Ghana penifo kire se yesese a Ghana nyina yonipa be aduanan so 47 bia woma so den nya asem ketwa ya chese check no wo twura gumu ane se wo twura gum eno eche omu onyumeku akese bi so a omu so omu suban ya no omu nika preda omu futuom nenso no omu twro check sankrofo nyina enei womo atwe wonuma so a opening power ko Bank of Ghana eba no financial stability ene ho mpempra de wo hweso Dr. Akwasi Oseye Boa ena ocheche nsemu sei ede ekire yen Amafo GDA ewumu isa enoni na so titi wunti a Bank of Ghana de san hihye aba Ghana mbremu no se o check boni say ana say that check kwatumra ese bra ne timini udie and the Bank of Ghana enhihye mu no yen say etwaso mprensa e wo say yetwewaso na yeje o check ekita wunyina wuntimi issue check bio ana ne ka ho so ne se wuntimi nkoje bank besia ne mu account ne de ebekoso awo ho dimede bi afese di account no bia obetimi edi na so wuntimi njilo ana se wuntimi issue check for Observant to a Dr. Kwesi Oseye Boa Oko Bank of Ghana or where a financial stability and a home pimpana wadi hon sensum and a na oche simo at the HNT Sancroft one o maso den seke urunwa omo de o matro check ya tra rough no churugum no omo and a Bank of Ghana penny for ka omo ho asemi afey famo enkomra se gefim edom kuba gumra se gefim no omo kire se ambulance ya mampeni na nadu dan kwaku ford wachima PC be mapo da okose sabegu omo emu se yebunu onwudwom enti okoye na kese omo ebobo no bia na sabre no ono susu kese nani oho a wati esikrum eno ono susu sisa ye de begu o mayimo amrasebe dwane a owo amrasebe gefie ma de hye wo north tonga baton pesua so ira Samuel Okujeto Ablakwa ene di NDC amrasebe gafo animu a enra sansem twefo nhyem wo mo ye ya obobobobo ambulance no omse NDC fo no omutisi mu kokobusa ye no sa ambulance ye wo de efo pa ho nanso Ghana yankwa nkoto anu bi nemum de ne board na edibu ye no ene ekosesa de begu wo mayimo all the pieces together. We are talking about a $108 million scandal. The procurement of the 307 ambulances cost this country $54.3 million. The Auditor General has revealed, if you go through the 2022 performance audit, that procurement itself is problematic. When you do the analysis, it was an inflated procurement. Because page 24 of the audit reveals that a unit price of the ambulance is $80,000. And yet, we paid $54.3 million. Honorable Samuel Okujeto Ablakwa amana nsonwa enweche so ena ode etuga se contract bia aban ene eye service Ghana auto group for asensan no omo eni dakwan se na ni kire ya aban twam na mfaso bia ni so. So we demand that the president should immediately stop this unconscionable transaction. This one is a Busiafo, a Japadie kind of arrangement. He should act promptly. 2, the minority caucus in parliament demands that President Akufo-Addo should instruct his chief of staff, the Honorable Freema Opare, to desist from mounting pressure on the ministers of health and finance to make unlawful payments to serve. Oye NDC mraswe jeni owo mraswe gefima de hye wo north tonga baton pesua so flamante monobo Samuel Okujeto Ablakwa ene yete nken afeyen fomo enko bambo ho nsemmo ebeto dwa efrifia da no na memene da ne kwasi ada so se mraswe jeni owo mraswe gefima de hye a owo boko central abaton pesua so yera mahama yarega kokeka nsembi de ache national security for ene wo mo minister se wodwene wan wonte ase se boko ntokwa no a ekoso no aban shisika
na aban etwa sika kese ede kogu boko de koma posifo ene asogafo ekose ne kwawa bra emfaso bia emma so na ntokwa isusu no emma patamaka ade ade se nyina no je eja demboku abonten so na sansemi a honorable Mahama Yarega bebe kan ye ena National Security Ministry no de krata aba abonten abekekebi de akire owura yi se womo edini ho ya pa nenka oyobi omunim se onimu de na odwene ko anim adwene ko nkan womo ensusu so beba abonten aba bekeka sansem no a wo keka na ewa abonten so do honorable Mahama Yarega de betu dwa se aban tete a wo tete ene se bosumi bia eka aban bo wa posifo ene asogafo edi o makogu boko so mo nkore ma asumwiemra empata ntokwa emfa bambo nhihie ngu akwam no ene number 6 million Ghana cedis ya kese 60 billion eka aban ebo omudi totu omo ede to uniform omo ede to bulletproof ntade ede ama posifo ne asogafo no eno na National Security Impending for the ababetu gya say ora Mahama Yarega nsem na wo keka no se otoa so ka ne se ya ebema adwuma omo ye no obokwa bonten so no agensemo ama ntokwa ne chese agiwo mukura omo pata empata oyemra se gani a owomra se gefie ma ofrim potem wono no o se ote ne ekoso e ne potem wono mo ase no no kura so ye bibua sense obetena montene so na ode akwa politics akwa keka nsem a enim de afasa nsem ne ho na omukoso akirikirem sika abantwaye de ema National Security Ministry no 2021 ya de besi sesa omo de aprasumdie e wo boko a ebi ema ena ase akato ne bro ema asumdie eya bai na Mahama Yarega so etete TV so a wototo ayampia e kan nsem a wonim de afasa nsem ne ho National Security Ministry we eyenkrata omo de ababonten afa eye Mahama Yarega ensensem no ho ye to aso na ye de mako commander edina egwafo ebirem abato mpeso yaso ewo mfimfim mantemo na adehia won potemo no Matias Montene aye ye kire ede etia mrasebe gani a owo mrasebe gefie ma adehia wadanse yaso kwa abato mpeso yaso osaso ye soafo a ohwe ma ye mfini nyuma ene dwede ho nsensem so ye raketi ya mondo se omodwene ho omontiase se commander sugar factory no aban se ordane ede akwakoma indiafo ama mo na ba be som dia ye adwuma mfie dunum ne na duonu achi ansa na som be sa dane e de ama mo ya o makwa dane de ama mo yi ene nam so ma adehie no emunu ya kutukumo moti kwa pai omo so mo ntiase ne entiase kina enura ne se woni nsese ye kache o makwa jan e shortoi o commander ne mpotemu omo ensemo mo de tu dwa kakrani 1,000 tons of brown sugar from India and Brazil, and they are refining to white sugar as we speak. You see, if you look at the value chain of the sugar production, the outgrowers occupy about 95% of the whole process, because then you have to crush the sugar cane to molasses, and then you get to brown sugar before you get to your white sugar. So if you now want to depend on only brown sugar, it means that the work that the farmers here are supposed to be doing, you are outsourcing that work to Indian farmers. We think that the government is supposed to create jobs for us. If for anything at all, we are farmers, we always cultivate sugarcane. And you've promised that a lot of people even took loans from banks to expand their farm. You know, they've cultivated a lot of sugarcane. So with the hope that Commander Sugar Factory will be in operation for them to get job to do. So if you want to take out all these people and then rather import brown sugar from India to Commander, and then you will find to white sugar, then what employment are you creating? Abzafo ntidi odi animu ma ye kire ne koso wo commander ne mpotemu Samuel Awuja na ochechire ne nsemu ede ekire ye no na National Commission on Culture and Arts mpenimfo ede adesre eto ya manyofo anim se akadebe bosobe miensa emiye kwa akoto obai ano ya atenie ene nsopa bebiribi no omo enka omo nsem de obetima ye de wuntimi nye chechemu fa kire Ghana for sense ubedi atem amo ano aye ya semeko eno no ensheda mo ye bia openimpa oda National Commission on Culture no na otuo owahene echampon ere san semi to jawabra na omo edi dwumade kese bi obono Eastern Potem honum ebreya ye ko abato emu ya mamre ni ya man ya boni beka se culture no ani ni ye bibia ansa na akwesi broni beba no na ena hwe nso aboye ho ban na ema ne tiame abobongo nsesi a omanfo ni nyina twahia de obeka bia na wotie samre ni yesre
betumi aye CPP ni betumi aye MPP ni menyan so betumi aye NDC ni ye nipa ba kwa ye free ye fun ba ko Ghana aye bad time kese ya ne no fosu ya obi anu ma no eden nti na sese etwetwe ho nti sa fashe ya friend National Festival of Arts and Culture ya bosumi duni mu no ya kwashe sa afan ewo Bono East region na hinkro ya yetatiman ya sese yin nyina ye mo ehwa no se nipa baako ye fun baako ade e ya adwenkyere Abzanfo nti weye eye nana otuo wa hene champo pane kwanchefo a oda National Commission on Culture no eno no na owura kwasi edujan esoso eye Bono East Regional Minister yumede wodne no nyamo kokota akiri ema ono soso SCBB kakra e de kira amanyofo ni amansan Apa suje apa emudie yan se Bono East ya tutu bibia obeka Bono East Hoye Asige Eku. One of the places I am very hospitable. We are very receptive to a whole Ghana. How we share baby a whole diverse group of people. I am Bono East. We can tampo, we teaching mind. Now we a table board. Just these are areas your diversity. Kwanza yeji. Uti Omaya regional yeji a whole. For Bono East Regional Minister owura kwasi edujan na yete ne nke yedemo komfimfi mantemo ya tesemrantie bi eyo omadwene so mo kwa akoto ase ohene popropa owo awutu bodwe ase ne so ewo na himfie ewo awutu senya West Abaton pesu aso mfimfi mantemo emewi ase eto kasai emase ne mo kase bako efremu ya aposifo agimjene eje to apenti omo ne frɛ ye frɛ omo no omo edu omo ho age asemimu na jase hino owo awutu bodwe ase echeche ensem ne mu sei e de kire yenua Erica nana oto ye nkra different mfimfi mantemo ye ne ye call National House of Chiefs 23rd May ekoje judgment e call ma asha akotwedan na osedu etosu miensa yesini dada bana mambre ba ko wo ho asese ye na mambre no ese de ne be kire kro ente ya ntutuye no se nyame ya domo a enne e be sa mambre no ana ya nhye nyina anu ayegusu ntise no nhye da enkodru a emse ya tutu no ma enwumbre no ete na oye ne bi ete sesi but prior to that no yenya intel say na ye nuanom opposition for no eye ayiki Moses ene ebusuampeni Kofilabe akofa langat abegu abrosano so na ade omo ye de bia Uzafo wutu bodwe ase ene yekoye kikiri sorry hono na naja sehene wo cheche nsemu ede akire no OCP fertilizers yeda wo no mase anope yekuafo a wo mo atie simu kwa akote aheso nyina wo mo ko manim aye sere evise OCP no de kakra kwa akopete no bae so amano asodoso de wudo bia seye mo seye bro seye ntos seye meko seye bayire ye wudia bia no fa OCP epete so na beshiame adamase pa yo OCP NPK 15 ewudwa so ene yo OCP NPK 10-20-10 so ewudwa so baby am say ya tonto agrochemicals ne manyina ura hono a wo se ope OCP omo fertilizers ne bi na de akwa kopete wo no bae so 0555 9094 3705559094 37 na 0555909433 ene omo numbers ya ofro no pay wi anwumra na jode sium omo ebefa ene wo edinkomo pebi kura tu atone a oni omo de honkomo a ombe sese gu kam e de abro ba bia wo bia na so no wayiyi emakwiafo no enya bi ato abjafo yemfa mu nsia yen sorry ene yoku adoma hene tnase ade acha bi adwumadi esa so ato aso e de amamo bi okuku na chinchin fidie no e de ema